Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Sarthe Phangcho Ningkan Thong Kebapi Longle Kachelong Tu Nijang Karbi Anglong Keronia Long Archerding Kloya Porpen Sarthe Phangcho Alongle Keng Sangaso Mate Ang Tanpen Kevangatum Chiri Inkoiresi Alongle Ningkan Thong Kepsose Chiparideng Ponderapi Sarthe Phangcho Amithang Alongle Kachelong Tu Pinpor dami labangso alongli Sarthe Phangcho kachelong thuche phanpura pinang an aningkan pen mankedo Guwahati High Court along lam chedan ponbomsi non kijutsi aporahut Sarthe Phangcho High Pondetsi aron repen kedowatuma phan sorkaratum katharli asai dengpon Sarthe Phangcho lapen asomar lapen Hemtung Isiatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Amar Singh Tiso Team Karbi Anglong Lapen Labangso Alonglia Pharman Kes Kachedan Bom Aporhut Pregjam Asongatum Kacherap Kachetodun Atuma Phan Antame Sarthe Phangcho Ahinpen Kachoro Chipipon News Text Report Karbi Anglong News Channel Nili laso longle bange ahok mane dak bange aprang garopen Karbi tumsi aprang bange dak dokhor amasi ahok non bange porasangma pu porasangma hello laso longle has bange nampi namdur parulo lapen laso huta nili tumtini nili tumtirpo amasi laso garo bange mane isiala bange garo bange pinsutum bange hem ponte alusu hem si latum bange pitir amar laso longle bange non mane alusu hem bang juilo porasangma bange ama nili phan bange jona so longle bange jo non bihari tum phan nige ni mukuli no nantum to chubo mo ni phan ta taptu pibo mo pula so no ama non bange ne pu ne achor long bang juilo amasi non laso longle bange nang phan nang tirai de no ama ni phan bange dokolana manne pichono ikulo amasi nitum chikroi lo dokolanam ta tipi lo amasi nitum hijan bange laso longle bange chikroi lo ama longle ta pek lo nang litum patalong dera pipen ningkan ko ana philo lang tumla bihari tumanda ke dope nang litum la bangso longle patalong dera pipen he latum na longle nang acha ip he pota bange aprang pen sigidu mane ninga be laso pota number bange nilile pota number nilile ke du kali mane garo sigidu paprang sare pota garo long si aman lapen laso garo si nili phan dipilo ama laso hut bange aprang lason non lason kali der aprang bange ingse theni alam pulotan tike chikroi aja mane laso hut ke tok nangi pini lang nangi lason lason bang lana be ate ahok tange ahok ku ingse theni penta laso alam bange chikroi ama laso hut pider apit bange longleta mondol tum sarpul tum pen banglo ama garo tum pen du gabe sarkari gamura tum pen kitong rapsar si laso longle bange pun pilo samjai tikang lo samjai det apisi an garota dak hem memairu bang jilo ama apit bange mantu noni latum hamren pur longe damamat February 86 an ningkan si ini pani kes kipi high court lo ama tini ne apit bange notice lirok si hamren pur long dam lo ama tikujon frog hadak kes ajir lo Ajir dat pen apit karjulo mestres bang koson no ko pial no nangtung tibong titok pute mar parti ini ta nitum te tibong we nitum te tibong we o ta tibong titok che pulotang ni kopia polotang eta kes kilo o longle alam ke longle alam da kali harkul pis damo council damo dak ini pente nangtung bang parti ini te kes abelo o mestres bang ke dak kes deng den no asi harkul bang lo lapen harkul bang det pen apit bangke dujoy lo anje testa bedalo dujoy lo apit bangke non settlement tumbang lo ane longle settle lo kasi longle settle hutan nili charjab dun lo kasi settlement tumbang nili men topon lo lapen longle teke pun lo lapen ikan isi hini apit aku ri bang thulo settle aku bang thulo lo so settle huta aku mane nili charjab dun lo kasi pota nomor hajaran ta nang lipanang pilo lapene laso apit aku koson lo pula tumbange pulo je o nitum ta laso longle ke dokhol bongke
ubom lo masih yaru sar bangke angdet lo langsung parti ini bangoy amar laso longle bange ahok nohok kita dak lang longpo kek longpo masih yaru sar bange hang lo masih bicar lo amar garu phanta hang lo lapen bihari tum phanta hang lo nili phanta hang lo bangke bangkri pho sorkari sarkar man du gabeta ang thai lo masih yaru sar bange ingkap lo amar latum bange isita ahok alam putek oh mantu none ke oh nitume adi chukti pu ha mantu none ke namdun pu ha mantu none ke oh ne hem mi chudet kaগজ পত্র anta mi chuthai lo pu সরকারি গামরা তোমান কার্যুলো লাসন ঘটনা থেকদুন মা পু সরকারি গামরা তো জবাব পিলো যে নিতুমে লাসন লংলে নিতুম হেম পেন কে দনি দন্থম বে কাংকাই মানে ফালংনি সিবাগ দুই সিদা নিতুম বিহে কাকু পেন দাকি থে প নিতুমে থেকদুন দি asi te ora sangwa ko son lo jangan nang dak ma phan lo la tum phan long le jor ma bihari tum phan karju lo jor je sa ma gamra tum phan karju lo ahok ma no hok o ni tum me thek jun di jor je ma phan lo ke jor ke Sarthe Phangcho pansi somjai lo o te Sarthe Phangcho nang ahok ma nang phan long le tek ma o pek sa te mondol tum dun si la so long le ke tek lo asi aphi ke ulo je la so alam lin thai lo asi yaru sar bangke isi lu tok lo je pini pen ke longle ke pore sangma pen Sarthe Phangcho pansi chipi lo pen nang tum bangke bang longle si nang tum ke thi bori apo nondak pen thunot ini pen ke laso longle unot kusi yaru sar bangke pudun la pene laso ningri re akko hamren pu dam thu latum hamren pu dam thu la ko kes pidam lo asi kes pilo ne apit bangke Kesta kheli bom lo bang lok sigi pi ni ge pipi phir bangke ras bangke magistrate bangke yaru sarpul long me report hang lo je komar ma ahok no hok asitik report pi dunu bange tini dun bange non dilip keron helo yaru sar lo anang li si report ki to je ahok tini dun di busi yaru sar bangke report tok lo ate hamlen kothai lo hamlen magistrate tu bange lang lo ya ahok lo long le empu bange Sarthe Phangcho lo lasi era magistrate bangke laso bange final order pilo senang li lahai kolong kes kachidan bom hot pinang ana songja tum lapen asong tum nang li phanang chirab dun lasi pin ani anta eviction long pom labang so puthang nang li ko pini puyima pinang ana asong tum nang li long le chipalong ye phan Sarthe Phangcho along le chipalong nang yi pu pen la tum pinang ana song tum nang li phanang chirab dun labang so puthang nang li pilo puje so puthak bane chirab dun ke ahok karbi khai han chinghon kadu ka we ili ke lehi karbi are la so ala mange pudun de dalo te karbi khai phane chinghon nangi puti du ka we karbi rat pu pakti chirab lo non mata longle phela ke hang he upi chirab sa tu banta salar tu banta ke karbi khai por karbi longle por karbi ke rap bek nangi puti ka so ala mange anang di sung tiklo boy tiklo tangka mahaka dam tiklo kasi karbi khai tur pak na kasi karbi tum chirap tirong si lati ting bangke lato akan mange chunlo puti ni ekdo kijut se lo nang li pini labang so kama kapachun bada eviction ke claim pon ilitum muni la tume claim muni dera posi sarkar pen jogje posi non kijut se apor pini kapa jurani bangke Karbiang autonomous council penta ilitum ki japon CM tuliram rong hang penang chirap no lase la CM aki hai panang li ko pini kachoro pajeri gima kalang lo isi ala mga nili ningang klok pen mata bangke tulu bangke lo son lo je nang di du kawe karbi akhaya phan jo mitang ta karbi pusi titek lo pusi ning the lo la pen karbi akhaya por karbi long le por asi sarkar ahin chen lo apa mitang ta karbi lo la si karbi akhaya phan chirap langi pusi nang di surpaksi council TMM phanta anang di tung karbi hai phan ching hon lo puti ni ning the lo turu lo TMM tung phanta dari bom CM ake hai Dr. Tuliram rong hang alang li phanta iningat rong kan curup piklo ake ma poan karbi arat kisung ke boy alang li pini aningat rong rai tek merate dan si alang li poan ai
apor bute ahok lok lata tuan olok sitame pan apor gat pusitame puji bang puji pakha si la ini bang lilong le election nanti klaim dia pot nilihin kan mange ning atom ekdom siam sarhan torol lapen adun tu ake hai umur sing piso alang li hanta lili tum lili lam tak yul tang ta alam tak apa pleng alang li not MP alang di kaam lo ne mata karbi kisung arat kisung kamata alang di puji kunis ye ala so election bang ke nili pa tuma along le election bang ke MP pot nili tum adu babe nili tum em itu ala tuma ane plong kan anta alang li kan curuk an Nihang Dhon Siri Jutang Aklam Chapralang Solong Akejoy Pen Patta Keron Phai Kuni ni Phai Inkoida Trokarni Nihang Dhon Siri Jutang Aklam Chapralang Solong Purthimi Akemang Patta Methang Alongle Methang Hempupu Athepi N Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Ari Dengpen Longle Apata Akejoy Pen Keron Po Lakha Pharo Sira Narke Bokajan LAC Aparman Nihang Dhon Siri Jutang Aklam Chapralang Solong Akejoy Pen Patta Keron Po Sonsi Jaimek Along Aluhisar Po Aman Pen CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Amana Peng Pen Nangka Chetongdun Dr. Numal Momin MLA Dor Singh Ronghang MLA Bida Singh Ingleng MLA Rup Singh Teron Lapen EM MSc Board Chairman Lapen VDC Chairman Anparta Manpeng Kedo Kethe Kidingatung Chetongdun Aduntu Constituency Trok Aparman Borjan Bokajan Sarupathar Diopani Nilip Lapen Duabarguri So Angbong Pen Karbi Rongbarim Arong Aradaphan Tong Sekot Pen Bangkep Tenot Sapharman Patta Akijoy Pen Kiron Pon Along Rongbarim Arab Doan CEM Dr. Tuliram Ronghang Team Karbi Anglong Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Ning Aklong Pen Kachoro Pajirpong News Text Report Karbi Anglong News Channel APHLC Youth Wing Central Committee Pen Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Kachoro Karbi Anglong Autonomous Council Pen Sarthe Phangcho Along Arondre Pen Kido Keche Aso Tumaphan Katharlia Sai Kideng Tek Aputha Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Pherangke Amayalong Pen All Party Hills Leader Conference Youth Wing Central Committee Pen Kachoro Pon Pherangke Amayalong Pen APHLC Youth Wing Central Committee Kong Chunbang Ser Singh Bi Lapen Sports Secretary Bida Singh Terang Atum Pen Kapachini Atengke Sarthe Phangcho Along Aronre Pen Kedo Atumaphan Aprang Pen Si Katharlia Sai Deng Etnang Chia Potlo Seta Non Karbi Anglong Autonomous Council Pen Katharlia Asai Kiklem Pia Pot Chorolo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Pen 6 Schedule Aputak Seminar Kibi Pontek Apota Chorolo Aprang Sike Je Aikathar IAS retired upon Choronangji Ate Khwati High Court along Kes Kachedan Kechengahut Sarthe Phangcho Aphan Bidi Sore Kipidun Thek Lapen Kacherap Kacheto Dun Thek Apot Puta Beasang Hopen Choro Pontu
News report Karbi Anglong News Channel. Niltum APHLC Youth Wing Central Committee hin pen Rangke duan aphan akero pilo nalitum aphan chopa teng pen nilitum long tewang apo nilitum nalitum channel hoi pen rad aphan mate keting atum aphan kero ki PG aphan si nilitum pini labang so press meet kena hanglo nilitum atumi mate tarik ko rapo labang so tiklo akihai Sarthe Phangcho along le along kido aron reben kido akichi so tum phan kar biango termas council atum eviction asai iklem ko alang tum han churul nilutum alang tum han churulo athima आज दिन क्लुइबन निलुtum APHLC party pen sitame Sarthe Phangcho along le along kido tumo phan kar biango termas council pen ka tharli una japong do 6 sidol rana teng pen ken kam chijor si arongre tumhan ke tharli una japong do ku akihai jai ka thar mistame council phana batai chunuri lo ten rat phana khan bom sitame ina ana jak ding lo council bela bang so sai kiding de sidame along le han phu Phangcho sang hodun jaya ke thara ki hai pham chingki si chitong si Guwahati aman kito high court along PIL case bilo jaya ke thara ki hai kaping khat na teng pen alang tum case pilo high court long Guwahati high court long lapen aman kido advocate atum ki hai manas surania lapen arpoi intiga haratum labang so case abang chipiduk chipalak pen alang atum chisong pilo chisong pen latum arona teng pen 6 sidol along ria long lake longle phelang ahem phuke council long sidu high court pen same verdict kidelo hala bang so case ki hai det pen joksi atumi abangke Sarthe Phangcho along le along kido akiche tongphan council pen eviction asai mangke claim lahalo jaya ke thara ki ha nibon ninje ber lahalo aron ke intangra lapen kachini ke jakong hala bang so kachini jakong pen jok hala so aron pen jok si pini kar biango termas council tu 6 sidul jakong chi har jak nong lo lasi ilitum chini lo ladak pan sitame 6 sidul ke lake ankang her kali 6 sidul ke chododi po hormu gali lake det ki ja aron det ke pangri aron inglo ke phan kirai kom aron puge ladak pan da isi ang theklan dalo kar biang long arat abang frutin ta lake chinang ko aku kachoro dun khang tung non labang solong kam long sin tu arjidin klipan kedam tangani husin tum choro da ni apalo council of ta athema labang so chiklolong labang so chiklolong tarik kreni leben tarik krege thom di tarik kreni leben tarik krege thom abortum auditorium hololong national seminar on 75 6 sidul halabang so seminar dagbi pon la penil tum kajlong tin pina ara tangka da khorchalo busnil tum arjulong lo la pening arong lo la so national seminar lo aluhi bhan ki hang texer tum han tak hang lo 6 sidul expert tum han hang lo di itum lang dam sina enu science tik amun do lage sunam bang chuk ke la le ke texer amni lo pure tek dang kala le pen ke texer si recognize pami amun lo ladak pen lang ke la le pami hang lo la sona taxi Mizoram में दमे hang lo Manipur में दमे hang lo Kolkata में दमे hang lo la pen dak itum Nagaland में दमे hang lo Meghalaya में Dimasa में hang lo Bodoland में hang lo itum dak Karbi Anglong ke thekere PhD scholar tum doctor tum professor tum anta hada do lablo nini as seminar ki bi hut nilu tum ke pajudin hu lo ningorong piglo hala su nilu tum 6 tidul alam hada chithan chin pilong pop lo ar dingklu ben ka bi long 6 sidul chododi 6 sidul ke ankang her 6 sidul ke non nangilo to ho bukani tum pina tum do sitame hala so arni masti
rat athing lu klang dak lo ki theke dinga to mata hakhi pilo je 6 sidul ke chodorde ko hormu gali 6 sidul ke an kan thera hormu gali lake det ki ja aron specifically lake inglo akhe phan panong pi vet si 6 sidul ke pinchong kilo inglo akhe phan ke rai pom vegya phan si 6 sidul ke selamnu pusi measurement ke van binu professor dan yalang ke ningi kan nasi hala suhut selama cukup dengan ni yelo je 6 sidul ke nitum alung le khalang protection of fancy nitum hangbo nitum diman bom berjalan bapulo te 6 sidul kali puno te 6 sidul abe puno te nitum inglo akhe nitum pada kivir dia chances tu 95% hodak inglo akhe berjalan tambe nang khan kan labena sona taxi mizoram ke bang inul ke texer ma professor alang li tambe ninje dak lo je 6 sidul ke la ke inglo akhe phan la pe monin tum mizoram lo ke non tribal tum ke MLA election la pen ke Lok Sabha election long si tum voting right the chot election ba ke vote in chot musi alang li kham lo sita me la tum mizoram long bang ke council election MSC election bang ke non tribal tum ke hadak voting right sabai usa alang li pen tami khan kang dak hala bang solam ka hok alang li kan ninje ta amitha aning kere pele kan ninje kalilu 6 sidul long to PC ki than mahala so alama ting si alani kan ninje exactly jay ka thara ki ha ki hak ki ching pen tala si ki than je that itum karbiang termas council along election MSC election long ke ki che tu wadak voting rights away la pen ke la tum election thurun e bu alam se rapan thalo la si ladak separate electoral rules salam nangji bu alam de thalo voter list salam nangji bu tame alani thalo la solam mena po pini karbiang long arat tum atokan chini lo hala so arnis tame tek reskera tum an professor tum an doctor tum an tame saphan akiro ba ke tum mek hindi be tek lo seminar tanget horang cholote sir nali sinil dum ka chini ason do an tanam tan ba clear la banali ko bisiga ningi mala ke watha abi pin lo pusi doctor engineer dum tan angtan ke ba professor tum an ta le pa regard ki lakini tum da aman thi tum ko karbiang lo ka pentum da ninga rong la sinil tum interesting bilo hak ki cheng arni pen ki jut an tami tum ke dudun pe mil Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu